Rangbah belatip kerteng kem wanda o na jar ulang ngat hagajing mensau ke bajur hadin bola kum siat Ïalade da ke pistol jong Paralok jong ubade uhe Pulit ha ke nok pai sngi jong gap shipau tarik unai lar araja arpusan hapadeng gajing ebam khana sngoba lani picnic ha Syntu Ksiar Jowai West Jantils District ha ke por South Teng bat san baje AA. Kat kum kejing toket sedang ki Pulit laong bau ba wanda o na jar ulai letkai bat laki Paralok kuntup usap inspector Wiwan Roy Chalam second officer in charge ke Nartiang police station baruba manda o khar ha katai ke nok pai sngi laong ba hadin katai yo ba wanda o na jar la penkit sha MCH Panaliar bat hadin pat sha Woodland Hospital Sabah Muswang da usap inspector Wiwan Roy Kamadian yo sub inspector Wiwan Roy la khot hajar ha Jowai police station bat pat let le medical test Hagajing toket ula ong bau ba wanda o na jar ubala shok kau yang ula shim ya ke pistol bat lek kai hindai ula kum kham ya ka bat bathai kuli ubala let dai na ka khli jong Sub inspector Chalam ula thu bakam sham ladan satia kanu ke huri hura haswa ka ni jingja bat ka ni jing siat ka dai ka ba shu jar kan Kamadian shu la pen ken ria no yo ba wanda o na jar Woodland Hospital Shillong ban yo ya ke jing sumar ka ba khampaka Ya kani Atiar Siat la kurup no ban toket forensic bala pa show cause notice ru show sub inspector Chalam hagabaya day bat kani ka jingja show uba manda o khar ula ang bahadien ka jingya di kiat uba wanda o na jar ula shim ya pistol sub inspector Wiwan Roy bat yelek kai ula ang bodang lek bar bat anda ula wan pai ula lap ba wanda o na jar ula tiareng kat ka snam bat sub inspector Wiwan Roy ula pen ket yu sha Panaliar daka kali jong hi Habatin, pej bahagi Ksiar plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Ksiar plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Ksiar. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Ksiar plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya